Fi yw Dom. Fi di Lloyd. Oedd y Olympics fod digwydd nawr, ond oherwydd corona mae heb digwydd. Felly ni'n meddwl am wneud cwbl o challengeau heddiw i gweld pwy yw pencampwr, fe? Let's do it. Pimp challenge. Galed. Real. So, wrth gwrs, ni'n mynd i dechrau hefo'r hen traddodiad Olympic, legendary egg and spoon. Let's go, Lloyd. Come on, te. Fancy dy hun a bit? We'll see yna. Lle ti fod dal y llwy? Ar diwedd neu ti gallu dal y bil fyna? Oh. Wait. Come on. Oh, that was bad. Come on. Oh, VAR. Dom. No. Dom. VAR, mate. Mae hwnna... Na. Oh, ni actually yn gweld yna, no, seriously. Mind over muscle, baby. I actually won that. Oh, fi actually won it. Oh, you saw that. Ti'n gweld na? Just the way the camera. I ffordd fod mae'r camera yn fel face out of a lan. 1-0. Dim really though. Yeah, 1-0, mate. Cynnydd gweld fi curo Dom yn y ras o'i ar y llwy. Nawr ni'n symud ymlaen i'r ras yn y sach. Yo, go! Fuck. Oh, come on! Rwy'n fi bach o cystadlaethau, please! Ti'n hapus gyda hynna, ie? 2-0. Mana! Beth yw esgus ti? Ganda. Alright. Fi heb fod yn involved yn chwaraeon am tua 5 blynedd, falle? 5 blynedd, 3, 4? I don't know. Look at the size of it. Esgusodion, mate, come on. Dyna digon o'r holl rubbish yna, physical stuff. Nawr ni'n neud rhywbeth fi'n gallu ennill. Quick metabolism, brass crackers. A mae'r boi yma'n siarad loads hefyd. Mae'n caru siarad y boi yma, so... Let's go. 5 crackers, person gyntaf i clirio'r plat, ti'n ennill. Barod, Dom? Let's go. Oh, my God. Oh, Maybe not following a bit higher. Go for it. Just qualified if you stick that. Oh, ti'n methu cwrdd y mas yn just qualified. Yeah. Ti di pwy hanner ti, yn ti'n mas anyway? Go, stop. Right, final push.
Come on, mate. After that size, I'm going to put a big bead. It's not really anything. Alright. No, man, actually pisses me off though. Go ahead with. Tree dim. Tree. Mae'n chwarae rugby, so obviously mae'n neud carbo loading. Mae'n neud pethau fel yna on a daily basis, anyway. Dyma be mae'n neud. Dyma be mae'n neud. Tree dim, nag even mynd i dweud. Nag literally... Fi'n mynd i'n hoffi crackers. Even mynd i dweud, 3-0. Pawb yn gwybod fod fi ar hyn o byd, 3-0 i fyny. Dom, ti eisiau esbonio ar un nesaf? Na? OK, wel, so y tasg nesaf yw, person gyntaf i cymryd y napi off a roi napi nawr ymlaen. Mor syml â ni. Bawd? Yeah. As we need un and just rest. Beth yna, Dom, 4-0. Dan. Dom, come on, mate. Inspection. Dal y lan, please. Dal y lan, just dal y lan. Here, just ar y breichau fel hyn. Ar y breichau fel hyn, go on. Just ar y breichau, go on. Just ar un ar. Gweld? Just sigil fe tipyn bach. Yeah, just tipyn bach mwy. Gweld? Yeah. Mae ni gyd yn gwybod na 4 Mae dal yn mynd i dal y cachu. Os mae'n cachu, mae dal yn mynd i dal e though. So basically mae'n gweithio, I do my things my own way around here. Don't follow rules. Angen ffoen y social services os dyna sut ti'n neud e. 4 dim, easy. Right, come on, 5-0, coming up. Rôl colli 4. Fi nôl am yr un olaf. Penalty shootout. Let's go. Dizzy penalty shootout. Come on then, mae cyfri ti mewn barod. Un, down, 2, 3, 4. 10, come on. Oh! Now, Nick. It's fine. Bro, ti ddim un o'n left foot. Ping him off both, mate. Dig. Get out of here, man! See! Order pray for. Dom, do you want to cocky like get a chip? Dig. Oh my days! Ooh! Eeny. 3. So this is final. Oh. D. Oh, fingertips. Oh, fingertips. Eto. That's fine. Come on. Mynd nôl y pêl, go. Right, come on. Dig. No, that was shit. That was so shit. That was so fucking shit. Oh.
Fi eisiau dal hwnna. What's the point, like? So nawr ni, diwedd y dydd na, 4-1 i fi. Meddwl fi wedi profi fi yw'r Olympion gorau fan hyn. Dom, lwcus yn y diwedd, ond dyna fe, chi methu ennill nhw gyd. Chi methu ennill nhw gyd, so nesa,